Non si sente? Questo può succedere con i tagli. I tagli ti tolgono la voce, tolgono l'informazione, tolgono la cultura, tolgono la nostra identità. Novinarji so bili v preteklosti žal edina sila, ki je preprečila popolno izropanje javnega zdravstva. Če vlada misli, da bo za nižje naročnine kaj privarčevala, sem prepričan, da bomo državljani s tem ogromno izgubili tudi finančno. Come un albero anche la nostra realtà è alimentata da radici diverse che riescono a collegare ma soprattutto a rafforzare entità linguistiche e culturali del nostro territorio. Oggi più che mai c'è bisogno di questo. Non permettete che ciò finisca. S krčenjem RTV prispevka izgubljamo predvsem nacionalni interes in pa občutek za domoljubje. Javne radiotelevizijske storitve so še kako dragocene, predvsem za obrobje, za vasi in posameznike, ki bi s svojimi težavami težko prišli v medije. Tako kot v primeru vasi Zadlas, kjer smo prvi opozorili na komunikacijski mrk, saj tukaj nimajo ne telefona, ne interneta. Da bi kar najbolje predstavili filme in goste, ki jih pripeljemo vsako leto na Kino Otok, potrebujemo kakovosten medijski eter. Po lastnih izkušnjah lahko povem, da brez radio in televizije šport ne bi bil tako zanimiv, dostopen in cenjen. La televisione porta lo sport nelle nostre case, senza la televisione lo sport non è più di tutti. Najprej, in to povem v imenu vseh Primorcev, Primorci imamo izjemno radi šport. Se po našem javnem zavodu prekleto dobro zavedamo, da brez informacije ni razvoja. Brez podpore radia in televizije moje vinske zgodbe ne bi prišle do vas. Radio in televizija Koper sta pomembno sooblikovala razvoj zborskega petja na Primorskem. €1 in meno di bolletta RTV mensile, io come musicista vi chiedo di aggiungere questo euro per avere più musica. Grazie. Javne radiotelevizijske storitve so dragocene. Če mi ne bi uspeli pravočasno opozoriti ljudi na nevarnosti, bi sigurno izgubili smisel našega dela, ki mora biti hitro ukrepanje. Kot gasilcu mi veliko pomeni to, da radiotelevizija Koper korektno in hitro poroča o vseh intervencijah in naravnih nesrečah in s tem obvešča tudi občane in nam pri delu pomaga. Ponosen sem na svoje delo, ker mi omogoča razkrivanje gospodarskih, političnih in družbenih anomalij. Naš zares odgovoren in poznavalski odnos do novinarskega dela je vpet v prav vsak del življenja in ustvarjanja Primorske. Brez tega, kar je dobrega in kar je potrebno spremeniti, ne bo slišano in nevideno. En novinar ne stane toliko, kolikor stanejo grabežljivost, utaje, okoriščanje, zlorabe, korupcija in podkupljivost enega direktorja. Ne moremo jih obsoditi, lahko pa jih posadimo na zatožno klop javnosti. Televizija Koper je edina slovenska televizija, ki že 15 let mesečno pripravlja redne oddaje o morju. Pomislite, kaj bi vi vedeli o morju, če nas ne bi bilo več. Libertà di parola, educazione, cultura. Siamo arrivati al punto di non averne più bisogno. Ne predstavljam si, kako biti neodvisen, če si neobveščen. Bi si upala matična domovina Slovenija zapreti usta zamejskim oddajam v slovenskem jeziku na televiziji Koper? Il grande dubbio arriva adesso e si chiama riduzione del canone. Aiutateci a tenere viva la nostra voce. Tisti radijski in televizijski dogodek, ki ga najraje delam, je močno povezan z vami. To je osebnost Primorske. Pogrešala bi ga. Kaj pa vi? Scherziamo, ridiamo, a me piace tantissimo ridere, ma vi assicuro che il lunedì mattina senza radio per me sarebbe triste. Molto triste. Čeprav moram vstajati ob 5 zjutraj, sem ponosen na svojo službo. Kaj je lepšega kot 50 000 poslušalcem reči dobro jutro? S kamero lahko pridem tudi vsak najmanjši primorski kraj, najmanjšo vas in povsod so nas veseli. Ne predstavljam si, da ne bi mogla govoriti o toplih človeških zgodbah. Televizija smo mi, televizija ste vi. Sono molto felice di fare televisione perché entro nelle case della gente, ma per farlo non c'è bisogno solo di una presentatrice, c'è bisogno di un'equipe di persone. Trditev, da na mladih svet stoji, še posebej velja za tehnično področje. Žal se bomo mogli odreči sodelovanju z mladimi, perspektivnimi in talentiranimi honorarnimi sodelavci. To je čisti nesmisel. Mediji naj bi bili kot drevo, ki raste svobodno, veliko, zdravo, dovolj veliko, da je opazno nadaleč, da predstavlja referenčno točko, da poskrbi za najbolj različne oblike življenja. Ma anche gli alberi più grandi hanno delle radici sensibili, dove anche i tagli apparentemente più piccoli possono essere fatali.
Vsi smo kultura, non perdiamola. To je to. Spoštovanje drugega, drugačnega, enakega.